Ya minuman yang dewek. Oin kajen minta. Ulah, iwan yang si Cinta. Baik. Ini ganteng loh. Begini yang tuh bakal kabogoh, si Maman mah enggak sih. SMP mau kelas 5 iyo, Neng. Terus kelas berapa? Neng nyampe kelas 3. Oh, atuh aing otakna tolol. Oh, nya mah enggak. Ceng nyanyi naon? Geus Donald bebek. Donald bebek eta mah potong bebek angsa. Oh, berarti ge ono. Jadi kalau mikir pakai otak lain teh. Maaf, kok. Jangan nyanyi mikir lo. Yo, nah. Nyanyi. Potong bebek angsa. Nah deh, ngomong tadi semangka heula. Cari sih semangka. Potong bebek angsa di koli. Yang muda le. Tokol. Ini modal ya lah teuing. Oin kapal lihat soalnya. Kau bener nih. Pemain goreng-goreng belut, Mbak. Heula. Dan sit bebo. Age. Oh, nyala heula. Ayo naik no. Sok. Kirimnya nih. Ya, Joko. Aduh, sini aja ke Afrika sini aja. Gitu mah Jokar. Matana ada ngebodes doang. Atuh halus, Ci. Hidungnya tuh. Tuh, deh. Doi. Yo. Tuh kan yang jadi mulus aing gara-gara nyelubungnya aneh. Bener dah. Ji goreng aing jadi ayam mulus aing ngisi lo. Oh. Lah, aing mulai lah kalau itu lah. Kamu gening dewek mah cicing bae. Kamu atuh dewek ngomong. Ngawing keur barusan. Bobogohan. Orang main jorek, Pak. Ular. Urang mah leutik keneh, eta mah jang budak gede. Duh, kajenting dah. Emang main joroknya di mana? Di kebon. Ya, ina bae. Bek. Wah, aing kudu bejakeun ieu kasihan. Jadi, tuh adinya nih bobogohannya di kebun cenage main jorok. Bener. Tuh berat tempo di kebun itu. Eta budak bobogohan wanyan teuing. Nah, oing bau. Emang iya mah bau. Bau? Emang nanu bau?
Uingnya getek. Hah? Getek? Emang getek mana? Direbus lagi daripada tambah parah. Ada tuh. Ayo siapa mau bernarangan? Kurang makan memetai kotok. Hah? Memetai kotok? Action. Kok mang banget aku mah. Oke.